Kadam domari tum ne inglong a puchong sido. Inglong plutang telah lo kapre hello wingadim kali bonta chukihula andal nilip constituency. Inglong a bepengong silang plutang ten litum hat daglo kidamji hadak isi internet connection network do. Aduli aku pengkelah lo view bangke kidam na ye veg bangke hula daglo. Sebenarnya itu kipula ke inglong ikpipu, tapi kahang anglong pusame pu, pun tera bangso kahang anglong bangke kaprek rengma kai tum si kipu puspu. Ni kajap thirdim ben jong silapu left turn protang teladak ni tum chukihla waterfall thekmonong po. Oh ya, jong si kilak pe jong si kacing koi protang telapu bangke arok lo. Kilak lo ba? Salah. Hello pinglang. Oi, dah. Tonton nak. After 6 years dupon ridum kacikat 2018 metric pass rapet. Jeng. Inglong adu rumah metric pass depen. First time ti. Niti metu an mage hap pan le elo modani bala dance tu lah. Two 2018 metric pass depen puthot inglong nang kalup bam ke lah lo first time. Kelang ateng plutang te kunane Nagaland Juku Williamson montala ke kali. Nangan inglong adu depen ladak viewpoint puthot theklong tu. Mobile pe nantum theklong le thai bonta hala dak Nehemara stadium ne riche theklong. Nitum ki bang 9% do bonta kilak cikak lab lo. Jo. Labang so inglong an kang tu sini tumang kadu. Pinangan inglong nang adu depen energy avelo. Energy ka bisa selo. Thot energy pa do thui phan yellow sting energy velo thot aku charge thang po ni thang ba kalung nanji dolang la si energy pa do phan sting dah ya wang po ni da gila ong pinangan inglong adu lo botol ladak idon hem theklong. Oh, le puma puki kali puthot ako. Oh, kak. Kalbi planning je no, lang malag le. Lang lo. Ha? Lang lo. Lang pi lo. Lang pi lo. Wait heaven. Oh. Finally, lah lo nilip constituency. Dapat kita caplot lo. Kau pitong doni curi nampu. Pias. Cunu lo lagi. Langkang samdola. Kali hiji lifetime ke first lo. Lan inglong kalu ke. Lada lom langsung dulu bonta lah lo starting keceng adem ke. Finally inglong ambong chit nang alu alo. Solapuna thujong si damji protang te bolpung tarapung inglong hawale dampu. Lapen lapuna thujong si wang protang te lapuge thoi nang le pola ke nitum chukila awalo. Lapen laso inglong pen jong si next dam protang te kolomati puthol li thupu. Langtha lapu anak keme itum kalbyang long hawa. Lapu anak keme le kupuson si VGR alang lita ibang suphan ki pidet hai lo ma. Pidet lo poteng lo athelang tum eviction hai hedat atlang tum ke pachu balake high court pen order long le det. Bonta lang tum Supreme Court pen ke order pi alo. Supreme Court a order high court tum kham khedun long. Bonta Supreme Court a order jong si file alo approve alo protang te high court tum ke kham khedun long le lo lam ajata pudun long le lo. Video starting hune le bangso internet art chok rong paklang polo non finally nada nali alo. Bonta lake nige Airtel si ken Airtel kali lake Jio cho
actually dito ngimang keladak viewpoint nang de alo bonta kipang ong masih ledak langsung do masih langsung sedang rongpo nili tum cukup lacut kali bonta kaprek numaliga telegram anta cicar lab lo Tia lang ong lo jo tapi ang kita long plin lo adak mendu tu thla nape no ni ang tu ga timu hem mendu nape dak blog man tu ga blog pen ma oh kita pen ma ba dasi ajo do ma oh dasi do tu cintam ke Halloween ke aku ndai do tha cok la blog langsung lo dia to pinan inglong na alu pen finally lang ro le chit lo So finally pamer hadak penang ketek long alang sun non nada anang litu alo Jupir bikang luk akola Deron rong supo kronja Nang lo peng jaron niha Kaji bang be akola Pinana jading pen non ke ok paik mung bong ke kado ka betari tum 2018 anikan metric pass ro pet seselo an ki mung mat an pen ok ki mung mat ada hem tam me pachupide to incheng no ha beto nada bio pesa na sudu bhai pesa madim kala bhitoro incheng na nanti sudu bhai time 2 o'clock lo non bage kilak lo kado weta an kangchir seselo an chupu no mage labang ini wan lo kado we ke pha oxygen di bangke boiler pha oxygen di bangke oh kok gas lo kimung ke woohoo ha ikan lo oi kabong bola kimung bihan lo mana ke bola kimung be Messi bung Okay, finally ning arong an chipi lab lo normal ke hem ka chedam nang ji bang ke walo pakek na ji lapulom alo itu pakek na ji nasi punya video ke langsung kanton po see you in next video thank you so much bye bye kadom